Nilipasha omba kwa television. Sasa Sijui kama iko tayari. Mimi naitwa kwa majina ya Ndoole Kubuya Anakle Abubakar, nikiwa direktere wa shule la kimsingi Epe Biaka Kichanga. Epe Biaka, hapa tuambie kazi za masomo zinaendeshwa namna gani? Asante sana journaliste. Hapa kwa Epe Biaka kazi za masomo zinaendeshwa vizuri, sababu mwaka 2025 2026 ilifunguliwa vizuri, sababu wazazi walikuwa na raha kuona gisi mwaka huu unafunguliwa, kwa sababu kumepita miaka mingi watoto hawasomi. Wakati mwaka huu umefunguliwa, wazazi wamefurahi sana, wamekuwa na furaha kubwa na maaktivite zinapitika vizuri bila shida kabisa. Tunaweza sema hapa wakati masomo ilifungulaka na nyinyi pale mlianzaka masomo wala kulikuwa karitari? Asante sana papa journaliste. Wakati masomo ilifungula selo na calendrier scolaire, pale kabisa tukafungula ile tarehe 1 mwezi wa kenda mwaka 2025. Masomo zikafunguliwa kabisa hapa kwetu Biaka. Ni shida gani ambazo hii masomo hata na zingine masomo hapa katika senta ya Kichanga zinakutana nazo? Shida kubwa ambazo masomo zinakutana nazo ni kuangalia gisi wakati tulifungula watoto wako wengi, wamoja wanekala chini, wengine wanakosa hata vifaa vya shule, na ile inasababisha kuleta upungufu kwa watoto kuja shuleni, ila wengi wako wanakuja kabisa, sababu mjini wetu wa Kichanga ingali na reservoir wakimbizi kutoka mbalimbali. Hapa ile shida ya mapupitre, hakuna zingine shida zingine ziko shule yetu ya Epe Biaka. Hakuna zingine zaidi, sababu shida kubwa zilipasha kuwa hapa ni kuona gisi walimu hawapate mshahara. Lakini wakati walimu kabisa wanapata mshahara au bila tatizo yote hili. Tumeona na vyumba vya masomo navyo vina shida. Asante sana journalist. Vyumba vya masomo vina shida ambayo inakuwa kwa vyumba vya masomo. Wakati tulirudia kwa masomo ile tarehe 1 tukakuta manjanja zimoja zinapasuka, tablo zishapasuliwa, milango inaharibika, ila kutokana na komiti ya wazazi tulijiunga fasi moja sisi sote tukaona gisi ya kufanya rehabilitation.